Oya fue intable kumae. Agable kuma bakula mabi. Mabie yo yo. Mabie yo yo. Shika mentable kumae. Oya fue intable kumae. Bladiabi, Kodehiabi, Mikpenye, Kemba Reeby Ananu Tank Manen. In Nakano, Mihanye Awa tu, Kemba GADANGBE ni Femono.
tamobeni nyele momoe nyenyenyo akokoi achreku mi iyo no chimo nehe ochiami keji ihe sen neke be sanegba son enliake wo momoji ni wo fie onako hegbe no ba nu ngbe ojogban oba na problems fio ake ni wo ke machine ni twon ni ele wo ba na challenges e mo nne shin wo bohe moden ni watchladwem no fe no ehye iwo nwene ihyo yu ake onu ngbe ojogban ni ona mehu ojogban dane nko nyake ni fe mo ne jebe ni agbene hu ene hu ni wo fi one woye magia cheme asane woye magia nyeme asane shimu sane noni ngbami nkebo wona no jinoni he wo ba gba wo shin le mi saje wo ba gba wona gbai ake gadangbe bi ni wo ba susu ni bi ni keji wo ke fogbe no e ba hani gan aya ehie no jinoni wo ba gba anyenu anyeyo ablade odehe keji onagbe ni obakpan na no be akokwe achreku onyeyo makpabu fai ake share mo video invite mo onyanyeme bona fe ni gadangbe bi ni holo ohime ni me yo manse ke meni yo Ghana mana emi ameni ni ahye link enu eko ni mo fe mo abakpan no ogbasane ochadwem ni wokwe noni bahani wo gadangbe iya ehi be ochini hone saneni nkenye bagba ni woni bi eyahin papa fe moji wo gba bi yo ni yo gan dangbe emi ke isuku ya asane amonto ne mene saneni nke bo bagba je sanekoni se kekra nke bo bagba ODODODIODOO ni yo gan manemi bi ahisane ODODODIODOO bi ye efia ke be sanne nu nijinu ameneko chie ni nta na no akekwe wo glass emia hami keji inwie ni nse nkomo mie mmafo he mmanueko bona fe ni lajo akashimi alonse nkomo mi dani nsa he ni wula he ni nke bata bi ene inanueko nke junhe na ka no neko nke shanda nke ko ho ni hansuolo ODODODIODOO bi amempi ameke nubu ameke juame lopo denche eminsa jimbaba o nya ni wa abua ODODODIODOO bi toe bemli ni ameke wonyeme Omar Sharif ke Samuel Lakai nasaligba yenu ke amejiramo pimo na mechomo mi eja ke nube ODODODIODOO keji woba gba no ni wona ahisane kodwe maba ni nkebo maba jebe no ya son keji okwemi Reeby television no yo onye yo akokwe achreku mi no ntajarami hano nyemi agbasa pano bona afi ni wo gbasane na emiashi gadangbegbe gagbe akokwe nkebe ko wabu onye mete woba pipe ni gba wona aji ame ba chashi na ame ke amensa achake line se na ame ba chashi ese ne agbene pipe ba kra don no wonta okoni won pafai koni ke government e ba anye ni e ba kwe line se ko ha wo bona afi ni wona no eja kwa wo gama na emele nu gba wona kra wona nu da be fin bi shikeje be ni mini ame ba chashi na ese ne le wona ko nu e kra wona assemblyman den che ni wo vote wo ha le ne wona ko le kra ka ba shibiani wona ko le no anu kwale mi ewi akeke ehye le babie ma bile sani eja ke assemblyman esani okwe kuchu emi no ni gba mana kono damona shibiane wona le kra assemblyman wona ko le abrante wona ko le ka shibiani wo shinu wota
Kaja COVID-19 na ka drum member machine ni wo vote water 7 months before that na ka ni never machine wo na ko nu don ni wa assembly me say ni yo bi ne ko ka me hwe e ba ka chi je hesani shi na menta na vote amana me ka drum member wo na vote aha men ka ba shi bia ne wo banu bula wo ka duo wo yi ODODODIODOO no ni wo face obi a na ejino pipe e ba ke ba hu manke ka agbele le 4 o'clock ba na wa to 5 o'clock anga be come 6:30 anga wana no ni short 2 hours yeah bi ene no ji problem ni wo face no mi ta government an le akeshi bi ani ame balaka wa akeshi ame ba anu je lo eyan ame awo pipe aba ko ni wana nu eni wo ka juwo e se enye ke drum aba machine ko ni e ke nu aba wo drum me ni wo fo na ke nu ne ke be ke ni bi bad wo pipe aba e wo shin ajiami ni wa fo wo nu e no pe wo ka government en fe han o pipe e ke be na ke free mo e pipe e ba no an wo pay mo ko no na ga ni ne wo pay na ga free pipe ba ko te shi man ke meje te ona nu no an wo pay ni wo na nu e wo pa fa wo pa government e fa aga ni pipe an wo pay ni wo na nu ya shi na ga free mo na wo ga free wo fo go down ke de colonial time ne kwa si bia na nu e mo wo yo ni ne go ga yelo e ni ne kufo galo 1 city na kan ho le e wo an wo pay ni wo fo free e wo so mo no fe no ni free e je ni papa ni e wo an wo pay ni wo fo 3 weeks after the free water issue by the president, we have never got water flowing through our taps. For now, we are not even understanding whether really the water is free because we are not paying even more than what we were even fetching. And if the government should do something about it, then they have to check our lines for us, maybe if it's old or we don't know why, because we just don't understand. Before that, the taps were flowing. But after this lockdown incident, we just lost all these flowing taps and we didn't get water again. Pipe ni gba wo na ji ame ba chashi na ame ke amensa a chake line se na ame ba chashi ese ne agbene pipe ba kura don no wo nta okoni won pafai koni ke government e ba anya ni e ba kwe line se ko ha wo bona afi ni wo na we ja kwa wo gama na emele nu gba wo na kura wo na nu da be fe bi shika je be ni mini ame ba chashi na ese ne le wona ko nu ekra wona la assembly ma de nche ni wo vote wo ha le ne wona ko le kra ka ba shibiani wona ko le no anu kwale mi awi akeke ehye le babie ma bi le sani eja ke assembly ma esani okwe kuchu emi no ni gba mana kono damona shibiani wona le kra assembly ma wona ko le abrante wona ko le ka shibiani washing water. Kaja COVID-19 na ka drum member machine ni wo vote water 7 months before that na ka ni never machine wo na ko nu don ni wa assembly me say ni yo bi ne ko ka me hwe e ba ka chi je hesani shi na menta na vote amana me ka drum member wo na vote aha men ka ba shi bia ne wo banu bula wo ka duo wo yi ODODODIODOO no ni wo face obi a na ejino pipe e ba ke ba hu manke ka agbele le 4 o'clock ba na wa to 5 o'clock anga be come 6:30 anga wana no ni short 2 hours yeah bi ene no ji problem ni wo face no mi ta government an le akeshi bi ani ame balaka wa akeshi ame ba anu je lo eyan ame awo pipe aba ko ni wana nu eni wo ka juwo e se enye ke drum aba machine ko ni e ke nu aba wo drum me ni wo fo na ke nu ne ke be ke ni bi bad wo pipe aba e wo shin ajiami ni wa fo wo nu e no pe wo ka government en fe han o pipe e ke be na ke free mo e pipe e ba no an wo pay mo ko no na ga ni ne wo pay na ga free pipe ba ko te shi man ke meje te ona nu no an wo pay ni wo na nu e wo pa fa wo pa government e fa aga ni pipe an wo pay ni wo na nu ya shi na ga free mo na wo ga free wo fo go down ke de colonial time ne kwa si bia na nu e mo wo yo ni ne go ga yelo e ni ne kufo galo 1 city na kan ho le e wo an wo pay ni wo fo free e wo so mo no fe no ni free e je ni papa ni e wo an wo pay ni wo fo 3 weeks after the free water issue by the president, we have never got water flowing through our taps. For now, we are not even understanding whether really the water is free because we are not paying even more than what we were even fetching. And if the government should do something about it, then they have to check our lines for us, maybe if it's old or we don't know why, because we just don't understand. Before that, the taps were flowing. But after this lockdown incident,
we just lost all these flowing taps, and we didn't get water again. Pipe ni gba wo na ji ame ba chashi na ame ke amensa achake be wonye meni yo odododio ni ami ameni wabo ametoene keji pako ba pa no be gadangbegbe ni fe mo no ne ni onye yo akokoi achireku nkai ntajara mi won gba wo hisani gba mi sani ni wo twon wo dwemo ye sani ko hie ejibe no he wo gadangbegbe ni fe mo ho wo be ye bie chi wo gba wo de nche wo shita mo minsaje ni wo ko boni wo ba atwo gbano ni wo ba atwo bona afa ni wo gadangbe le eya ehin na no wonye me adwele ga odododio ni ami odododio hu ne waliake eji constituency ko hu ni edawa game ji meni yomi ni game ama hu ni keji woye shinemi ni eyabalake no ni blofocho lake basic amenities noko ni ye basic noko ni noe esake bo febo na ejie gbomo adesa aneko ni ekefe enoko ni eyabalake mo na efiake eyafio areho fio kumo ake wodienche ake gadangbe bia lo game mena ni wonwie gada wonwie odododio bia no ewo ani nke bagami wohiega ake woju wohi no fe no koni ehinye ake wogami lele kwaji oshegani ami onye onna gbeke bi ni hiega ajukohi ahie basa ashakoda afokohi chimu ahie plete ayata wajele mami komie ko na hi na ye adwe kohi ake abata anupo na ake shahi chibeno ba ko na nyegbeke chaskeli ene yacha benina ni shishi edine keteka awo na kanu eke hie gbe no eke ata komi ni eye ewo bode nchekwemo aka ni nekenyi na epo be mi ni nu ye won na leneke ni ake angbe pipe mi ni nu be benyo lete wo bi ke wo nyemi me ya afeten no ni gban na wa po oji ake wo nu ye koyo mi ni wo hu wo sa wo na ye platforms jin komi ano bemli ni wo nyenu ko interview wo chemeko ni ena ewiake neke $1 million na ake ha constituencies ne odododio bi ano akefe pump ehame nubu pump eko akefe ko hame bona afe ni amenye amena shipon nupo ni etwo ame pipe jiami keba ewie momie ehani wona wonu wahia hihia ke afe mu ne chi ete na afe enwutwu ni wanye mene ni wakame anasa ne gba na ehwe ameche kopo ake na kan nutwu na ehe se na mopo eba amemo sane pe ni mabi ji ake ani odododio bi amehie moko ni hie amehie poten ojogba neke no ke wa akwa ewo no ni wonye me ko ye wo mfoniri na ni wa akwa no eke ake tanki ba machine ni abavotu hwe amena ake assemblyman bajen na vote ha leta anakoni don ewo shihile mi papa ajino ni woyo ye gane miniji eshishi ake keji abafo oshikiye ake ni baba machine alo ke eshe oshiki fombe je no bana ake wo politicians ne ni bi ni bodenche o na ake ene ejinoko na afio hand gbeme adesan amebo nfemu kejigbe ni portals alo bu hie mi o ba na keke ya shebe na ba fon shikiye ba ke fili a pachi aya kemba keji afe na agbekona na nye afo oshiki afone ataneke no eke neke wana medon ani nyemba suban papa nye ba ne mi biake bemli ni akeneke water nuneba ni government eke afole free na kambia mi wo hie nyelo ye odododio ne gbagboyo
obada moshihu ekon ni wofo oshiki wofo oshiki wo habo ni wonabo aka wonyeminu ganyo ni wofo oshiki hu wosa wo ke habo no hewo obahia wonye ni keji neke majadengbe na eni wo chom momomie ona obahani afehe ko ahawo keji akenu ha free ni meko mena free kwa amefoe be miniji esiri namo game wo ya woye lo amisha hia aka amebana nu ye nuchumo na mechwomni eyake loe keji akeba na atoe akenu fole na hia ahimbeni egie no na kano keji asalo hie nu hia aka keba afọ gagbajiami no akeba afọ loe na keba ha moni hio moni yasha nuneno ikeba achuni no hewo minimi ni wonyemeke wo cheme chomu afe na agbafio keji oye odododiodoo ni ami ni onanu alo onakonu eko ni oye noko ni obawi esanani wo gba na ehie benu ele ya wo YouTube channel no Reeby Multimedia ni oya like ya subscribe no ko comment acho mi nkeba ona awie mo maka ni mahabo ni wo fe wo ba gba hesani oba kodwemo ye ni nehi ngo kwa gbano ni wo ba acho ni wonye mmeni yo odododiodoo nye hu ni nanu eko mie no ne ni pipe mba ni mi na eko mi nu enwo na wa agenche eko ne ni moko nka fe dan na ekeba ha woni ododiodio bi ewo pure water nye ka juo nye hello tenye ya leten keji okwawo ni bon heni oyo neke problem neke na agba ne eko ye jeme na kan no ya wo account no ya join ni wo program ne ya Reeby Multimedia pa no oni bohu oko odwemu eba keji okeba oba ka ne wo habo na kan no keji okwe no nyo ko comment achonje wo comment kecho 0500161769 macha eko 0500161769 ni makane mahabo ha wo ya no wo gba asane nuhe ehia baba o ni efia kekeji mekomeye heko ni amenoko ni sake amenini ahye no ni amenini hye no eha ni ame ya ejramo mi baba o bode nche kwemo ake noko ni ye noko bibio tamono chimu ehehia wa na akpa ni oba na ake mekomeneko ni buwe ona ha o mo baba o afọ yega lolo ahon ye ni yega ewo meni nu poten akeho ni yega ha woni woyo akenu ba moni ho ni sake yejira sake ho ni ne ho bona fe ni leni ni atake chen na kano me baba o ji meni yo ni ami yega machine ni ame meni ho ni yegba hene ame no ji meni me yebu ame na mena amenanga eyake ekwe ni hene yo enyani eho yejene keje echwochwo nse ne no aite mami komi embo ajele mami o mo hu malano chimu sanenim bi o page yake meninu ameke ho ni nu eje fe kwa ke ho ni keje bula no nipo ni eyaye alonu bu ne yaye ani ena eke treat le ojogban da ne ke ho ni e ha wo alo na ke ka ke mala no ni etwape eke mu awaye ebu ewo na kan ko no afi ola ha wo inye no ablade odehe keji oyepa no che onyemi ke bakpa no bona afi ni wo fen wona ne kesa ne gba magbele pa bona afi ni ko message aba chidani nke in message magbele pa mahabwe mafo he shraw yake mi nsen komo ni mi Yehova ewo inanu eko mmanu keji mba wo ba cha no
anyenyo ablade kodehe keji oyekpano lolue yewa ajobo na kano ho ya no shemo che onyemi ke bakpano ni wo gba wonyemi me ni yo odododio ni ami ahisani ejake nu ijinu ni wo fen wo no wo ke kojuo wo he ameneko ni eche akpane na meka mehime nanu ye pipe mi amempin eto amen le wo ba wo gba mehisani keji bo he no yo ni na agba na ekoyeje nye yo kesani abakpano ni makane ole woni ya abotwe neke program na hu ya shon eko na ba ya abo ni nu ba chon pipe mi gbeke na ahine no keji o kwahun lolu maka ibo ake Reeby ananuntan television no yo GADANGBE gafegbe no ni akọkọ achreku ntajirami ni nke ha bụ ne beni he fefo ni nke tajirami ne nke shida ba ha gbese no ya amanye na okanle adiagba ni ji kenklemu leji gbese no ya amanye le ne wulami ni he fefo ne kene nke tajirami wo gba asane nuncho ajobu na oyiwala don na ka hu no maya no madda Reeby Multimedia bishi ya kekejije amenkwen wonan television no wo ba peye neke amameyi ameboani Reeby bi ameke the best is yet to come lele no ni mi wa pen yepoe ba kwa meke hie gbeke ba Reeby ame look ame agbasani yepa no wo ba twa 0500161769 allo 0557041348 Reeby bi keji otawo camera otawo light otawo drone no feno no otawo ekono ke ba shabode ncho o programme chio benko ame shika fio kope ame ba fele no ko nice no ko sweet habo no na kan no keji otawo ni ame na me ba sha ame habo hu chai boy no 0500161769 ame ba fe ame abu fefeo ota pictures asha habo banner advertisement fe ko no otawo na fe aba fe habo keji na kan hu no nyoni blofo chola ke interview o yesane ko ni yotwi no ko gbo na ye heko no yo shi otawo ni gatetete fe anue be na kan no ka twa mokokra twa Reeby Multimedia bi e Reeby television Reeby news baba odaboana na amekebu abana saneba keji bo oyewa mokono banye no kewa bona fe ni GADANGBE ni femo alo anokwale ye ganuchumo eya ehie betwa yiboye no 0500161769 0557041348 Reeby Multimedia the best is yet to come ni ha wo ya no ba monton ne wo ba ka le wo message se ko neighbor bona fe ni wacha wo nuchumo no na ka no wonyemi yo Caroline Esther ke letri eke tri nchu akeso mo son Caroline bohu oyireladon wonyemi yo ayi Ernestina eke well said now water is hot cake in la nchu omiake labi humpin ne keno labi na free ekwamefo ewo labi Reeby news bi GADANGBE team e obachi wo benkenye la wona afeni nyenye no nyekefo kpano eke ya afo nukra egbe nchu omiake be ya afo nwe eta oni wali ake be la amempin ojogban na kano wonyemi na alamle meals eke you are looking beautiful keep it up na oyiwala don Yehovah gbeo ni woyo ke Yehovah asumo oba na ne keno bona afi ni wo gan eye emu na kano Caroline no ke ye there is a great shortage in ODODODIODOO constituency wonye na okanle adiagba the first eke you are too much oyiwala don na shida ahabohu ke he for baba o no hani efe gbekene na kan no wonyemi nu ekome eke achole DJ Rolex SMTV Shatter TV lele eke ne kenson ke thumbs up bohu oyiwala don Shatter fans bi ke Shatter TV bi nyiwala don JCPF family interesting program
na kan no gan he wo tashi ehi lekeke he wo gba sane e wo GBEE GADANGBE sane wo bagba bohu ke ono abakpano ni wo ba kan ni wo habo bemli no kwa neke no be oja be oche onyami ke mbakpano bona afa ni wo fe wa wie wo gan sane eke gan eyi emu keji oye heko ni no bejene meni neke ifio obanya ni ocho mi beni bowu ohejira abokaji onanu mi neke keji inanu yeshia efia mitamo inoko elaje eyake ihie bi ni ihie me baba wo ye nhia mi ni sake ameju amehi sake ananu nanu abaya suku akenu no fe momi enu mindie baya no chuma saneju ehi beshia ewawa eyake ake ahonu galon kome 1 cedi keji meje alo menu ni yo hia ni abafu na akeba juhi akeko ba afọ nya he be galon nya abafu ni shika enye na akeba pe na kan shika keji akepe water bile ehio alo ehi inu akemoko wi ake free ehi ye free efe ko ni ehi free ko mo shi sesa ni eni hiele hie chite etamoten enye ha mabia de kesa ne kuku ne no e wo fe wo ke ba wo nchia ni keji wo te wo sami ni wo ya agbasa ne ke wo so ne wa bi he me ya hake saneni na akokwe achereku bi ne meniji amehu amesusumo ake nwe free no na ke ba ha wo free ne ko chon mo ko pipe mi ne ko ba chon mo ko pipe mi shimu keji be she na pay tax wo fe wo ba pay ke no ni bua etwonu emi konike agbena aja wo bi la o ni mo fe amo apay no na use te no ni he keji ake free ni meko me na anu eko na metwose amata wo lan na medwahe na mebonfo ye jeme ania metonlo akọ nwo nga gbonyo nke ko hu ake mbokwe ya ne ya ta pipeline he ne baye ne ya ne ya dwa na efu police ba mobo akọ mbelim shimu sanani bi opeji ake nu sake mo fe amana nu wo fe wo ba peke ke wo taxi e ya ke bemli ni o ya o ba ni o fuchoni ni o pay lo e fe taxi o pay o he pure water ye gbehi no no ke ko njuo here tax na ka no o pay e wo nu e free enyomo wo e wo fe wo we ko ke ne wo kaji e cho mi no mi kemba ni moku hu no mi e cho ke ba anu wo fe wa pay alo kaji e shepe mo be aba ko ake odododiodio bi ye nu e cho ame pipe no he wo na kan tax a he ya me ko ake noko engme no aha me ame no ameke ya ona fe wo mani echu wonu emi e wo pipe emi kemba wo pelo ona be pie shihi le ko me na ke me ko me hi o ha ni fon ba amenchi ani pi mo e ko me je ni kaji gbomote ni ahunwe echu na kai pi mo no e ke fi o esha wo fe wole ake illegal water connection ni eye wo ma na emi baba o ni wonta woni neke no twumo na ni atwo ni gi no twumo fonji na ese afo no hewo many hewo ni Wotaga the capital city of Ghana womane ni me holomi lolo ni nu ba fe na agba be meni me hu ni yo wa klowa jiam ni minimi amechomo ejake anahu neke tax ne hu amempe ko na kan no amalo akwe ni eye ebua odododiodio bi na kano amehi enye lawyer parliament ni ji nilante vandapoe obakpa bo fai ake kayimo ake heni otaye parliament choneni me no okami ni ohe jobucho makepo ake ohihilemni ni enwo na efefel ehabocho eje odododiodio bi agontine no kai makeda ni abafo shikie kwa wo ohieje lebi hwane gbeke yake ota ogonti pawa hewale ni somo amegonti ana ota ni amekachio ise amebobotue amefo amehabo
Kani ohie pa no akebemi ni otejeme pimo nkome jeme je nupeji amenagba yele babao shamonto ni akokwe achireku ihe sen ni tashin onu shishinjio onu shishinjio nke boake kaimo odododio bi nino ni sa ake ofio hame ake amehie nyelo ye parliament ofio na kan no assemblymen ni hie jen akenyele kaji ake abinyesa ne nyeke ekonye heko be ba hye e ba konye heko e yake odododio bi ekonye he plan wa agenche akekaji esa ehye ekon ni nyele ni nyejieje nye hie ipo ye gani amle odododio ni ame akenyemba nye ba he gonti power ona jenye bana Noni awuza kola ake gani ame ba chonye ake lele ame hie wale ame chonye je nye chon ame nyeke hinye hinsha afole nye hinfoshi ake nye ba chuni nyeke wa odododio bi ona afeni odododio akọ imama papa meni nye chonye ha odododio 1 million shikane na keba ha MCs ke DCs ke ni bi na ake chuni odododio mini amena yemli nye kamo ka agwagwe amli nye yeni ye he agwagwe nye wowe atade wujin ni nye wiwe agwagwe nye hie pa no ake no ni mi nye hie na efe mekoma gonti hewale ni ke hanye waba teshimanke waba damoline kakadami ni waba fo oshiki wohanye meni hewo wontaw ni nyehunye yenye boawo nye kenye henshafole nye ba somo ani neke asomo na mo kenye ake mo ni somo yo wala na hia mo na somo nye nwe kodan negbe ni moni asomo epion ni moni somo yo ngomo jefe iliake kwen ake asomo na wo henyomo nye no nye henyomo wo nye ke somo mokuba nye twa wo no poten nye fe nye ha odododio bi ni no hewo na asane amechabupo ni nuba akeke wo chabue wona nuwe ewo odododio bi yetene na menu ye boko moden anu kwale nye boko moden wo MP ke wo be assemblymen nye boko moden nye foko nye hie nye ba kwe odododio bi ye to nyanya ta ewo nyete nye ya 4 years e shake ba to obote tete first time no obote first time no ocho krikri nyomi wo yo wo kenye ba gbe na ke afi eje iba be ko ikeji nye ba wo ba binye sanji keji inwo wo MP ke wo assemblyman na eshi ni inwo amena odododio bi nyenye gbeli aneto emi nye bo anyenye yo akokwe ahirekutoe to o menima wobonga natri mimba kemba inga wo ni yo ni nkeba habo kono aba nkenu aba
Inyemi kajo kai ni okwe. Be Reeby ananu tankma no wakai woyo. Nyonye yu akokoi achireku. Onu shishijio, onu shishinjio. Afine gbe nkeba ekon. Oba yele beneji. Wakumo no don etogame. Ke sanjin kejik sani eba be asasa he bia na etowo. Gamen wofa wogbe ami agbene ni akokwe achireku mi hie beye wakeba ekon GADANGBE ni femo no ko loloe ni mene wanyeme ni yo ODODODIODOO ni ami ama mesane wagba ne nu ni jinu amene ko amefon shiki ameke ha amehie nyelo ye parliament na kan no amewele assemblymen Shabefo ameda na amehia kufo gano nukomi 1 cedi hemo wagame yo ODODODIODOO enche mene no twumu poten wo twu inu he won woke 1 Ghana cedi bahe nukomi galo nukomi ena wa ade enche to nke wonyenu ni ji honorable Nilante Vanderpoel nke bo ewie ifo ono ihabo iyo yo wa ake dani bi ba chere mokoke ba ha no nu na wie mo na ka no wa assemblymen na hu igla meto ese ke bno no ba afia me ke ji nyo afia edwehye kwen iya wo ODODODIODOO bi anga je nganfon ma wo nyanga wona afia ni ye hia ajonye ODODODIODOO chi dani ma wo nyakan na ye ha makanya wonye me a comment you wonye nu alo wonye yo nleke ji nu alo yoji wo keke me feel JCPF family please invite opinion leaders from those communities to your program. Also bring people from the water company to your show. Mabobotwe oba fe na kan pepepe ameba na mbag bla sanjami amechon ejake eto yo ODODODIODOO. Monyeminu Raphael Tete, I like the excellent way our sister uses the Ga language. This program is such an epic. Monyeminu Raphael, oyiwala don, na ke no gan e wo minta oga tichepo, na cho mi ga ojogba, ake gan laje na fi ni fi ake ma wie bo fe bo no je, ma wie le be ni lele pepepe, shimu oyiwala don is such an epic lele, kaji wo bakpan no nekin, bon bakpan no. Ko sanji aba fopano ne keno wala don ye no nye ha ni wo program ne eyo emu DJ Rolex SMTV Shatter TV we are watching you from Germany. You can contact me for collaboration. Ma fe na kan pepepe keji impape mata osegbe wona fe ne ke collaboration ne wona eja ke GADANGBE ehishita mono wo fe wota efi ake wonye meko kame no hu ncho WhatsApp kemba okay mokoke wow ake wow lele when you meet some who care, it's a problem, but God is watching. But you try care, not born you who are back, can you chemo, can you say him or pay, behedo, embam. In your man, your ODODODIODOO. Yama wanyanga koninke womo fame. Keji eshe oshiki for be. If you are feel hot cake, no need before you like hot cake. Feel clack. Wo MP say ne ka me hia wo no e ake amele ojogban ake keji wo be amebe be hye no wo ba pa wo MPs ke wo leaders ne wo ba pa ake wo ba na me feel tamo ake ama me hia power ni wo hia no ko amba Kenya anokwale ni yomi wo me ni wo hia gontin wo hia hewale na ameba wo somomo wo nye pa ake wo hia menese wo hia oshima na se oshima shi na se wo hia oblintin na se wo ka hia se eke onabo mbile school fees onabo minta o 10 cedi onabo omo yemi onabo minta o shika nke ya jala onabo ne ha bo efe
ogonti e no pe me pe obo e wo keje nagbe na eboteje mpe ekebo egbe na ona akebo ko eteja no eya yijala ekeshika pe na eku ese eba ehu no ne gine ya he na efu ne eche mo ne ya he de ja no ake eba na ye ni da na gbo na ekoye keje ohoni na pebu na he na keteye eji onodon ewo keji nyekenye gonti hu ba hia odododiodo ni nye ba ho nye ha ne politician say be ka me yetan amefo onyida ini wana sanefo da ni be mi neba kebo ake mi nke he nshanfole mi nta onima somobo na ha bo 50 million ha bo 10 million ha bo 1 million ha bo 50 Ghana oyo ta ago na obi lenu na gbe akonu e ya lo na gbe ata onu e na ke ba habo no ye shike kan be pebo e wonye ba shika hemu ko shikifo agbene hu yeti ahye ha ni mani hie wo hie ye odododiodio e amenna ake amebanye somo nye na agba ya koji nuba ne hewo gbono na me ba acho na meke ba amekeba na ka 1 million na aka akeba fe nubu na echu ni ne abanye na aka ahe tanka nu aka machine aflo ha nyemo e ya ke 1 million nyenye no ni odododiodio bi ashika ni ewo kaji nyeke nubu e le ba borehole pa no ni ji ni nye fe e le ba be she nyeke hi tanka ke ake 1 million in he tanka nyele tanka abonyi ka machine da ochi na ba afu kaji nyeke 1 million nyeke $1 million block for shika jega shika nyeke nche tanka ne ba machine ni me aflo nu nyele nu ni me ba aflo da ochi ke bia abona me ba aflo enya ho tanka enye na ho tanka chinye kamo nye shia jiami obaya MP sashia obaya ni na shia obaya na politics wuji ni wemojeme eke wo hie be wo mpin nye kra je nche te nye buo wo nye ha te sanenele mi wo politicians ojugba te nye buo wo nye ha te aloto nye na wo te wo wuni ahechon ni ye gan die nche gan wo wuni ayi gan te wo yo te I mean wo gbe ma hi te na wo te yele noko keji wo wie pa ke game wo ye poa chini bi ku me ye dole enke kwa aka nyenye te chini nya fe poa ni bi no fe no aka chongbe no de wo nye chongbe papa no wo che ni lante vandapoe oba suma ake wo ke wo baba wo program na ni wo ke bo baba odododiodio bi apimo na ehisani ekolo oye na jiemo ko no banye no ke ha me bo na fe na metwi anyamani yakatwi ewele wa ye odododiodio na efi akakaji oyaye obua ame ni oyahye odododiodio we no ni baba eya hin no hewo oba suma ake wo ke bo na sanigba ye gadangbegbe ni fe mu no gadangbe nyojio kaji oba wonyenu woche ono fe no aka oba na sanigba bo ba fon gbe emi eke odododiodio bi enu eko eke ametwi enyo amemi gadangbegbe ni femu oba fon gbe ani nyuma fan gbe ani o ketwa ga o machine wonye ekomie eke da na won chaga won machine mesin fo ejiwolo je mesin fo ejiwo chimu won jaje ga ke wie mo papa ke sande papa ni bahani gano ya aba yenye yo akokwe ibe ehye ni sa ke mateshi ni femu no ekeji oke o na wiemu eba ni nkane ko unha kobuele benyemi kekemi eji sona be neshe ni sake matishin ni matishin ye ni femu no efiake be me awiemu ji efa ne hwe nye ni makane keji wose ochi ni ba hese ni ntahye konwe makane na kansaje efe dan wo ba ya no ni hewo ni wo ba tahye no maka ibo no okemiakpe ye anukwale ye gani femu no ju ni ba ne
Sake kwen nke mene nke anokwale ye gani femo ni Abraham. She akeni wonye ni waba ye wo problems ni wona o technical problems yo ni wo machine den ha wo iwo. Mfe yake woke GADANGBE ye Abraham. Wona fe ni woke cover no ni onu ni sekwe. Iwo ju ni ba na ele mahesen nke anokwale ye gani femo Abraham. Anokwale ye gani femo next week efiake keji omese eba double wade nche eyake asa aje hihie ko asa aje hihie ko dobro bi ji na jime ko me jeme je sana bibio woke baba wo gba ne ke wo magia cheme ke langa di foi ke shipon no mo be no mo basa ke yake ba no wo gba hisani wo kwe gbelo ni wo ba atwon wo ke wo mwa wo magia cheme yake bia na me hia wo wa mo asanu wo wa me na me ba wa wo amani fe mu ewo sake wo wa me ewo juni ba ne nkebu wo ba wa o manche ko ni wo kwe akesanji na ake ba foshi ni ake fon no ani kwale ni lo anyeme ni wa don ke bikwemo keji okwami yo wa ajobu na kai bo ake ribi ananu tankpa no na okwami ye ni mi ni ntashi ne igbeji akokoi achireku onu shishiji ono shishinjio sabla intele ya mpampano mi inje no chumohe ochiami Reeby Multimedia bi ama me support me camera otawa sha alo otaw na wabu cha Reeby television Reeby Multimedia bi no ni cha ame ye 0500161769 alo 0557041348 ni masamada o mami onofe no ide chensolo na okanle adiagba the first gbese no ya amanye ake ewulami esami ni hefe neke nke batashi ina gobi nke bogba asanene inye Yehowa ajobu ke no papa no ochu ni hefe oyiwala don mada wonyemi yo antilamle mada boshin leji moni efe dan womo ne neke bahami bona afe ni be me ni nke bonye gbe neke no benke konchomo nsemi bona afe ni meni nka wolo kechomi tole onyemi na lamle Yehowa ajobu kedan ni ofe obakemi aw kama da shi picho no hewo keji boho ye no ye no ko no ba nye no kewami twa me yi boy ni che no 0500161769 0557041348 ole keji otawo ni nke baba na sanigba ya no kwale ye gani femon interview chami maba machima benkebo obana na kansa ni gba ni gatete ketete hu ba na eko ni enu anyemi deshe sake maya gahi wo watashi gahi wo no pa akose woba keji okwe onami okwe ka worry ya o platform say no Facebook Reeby Multimedia, YouTube Reeby Multimedia ni oya no oya kwe ekon bieshe nyeke wojro mana nyeko wose ni bane bye bye. Akashika chamentable kumae Oya foi intable kumae Akable kuma bakula mabi yo 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 Mala
Akashika chamentable kumae. Oya foi intable kumae. Akable kuma bakula mabi. Mabi yo yo. Mabi yo yo. Akashika chamentable kumae. Oya foi intable kumae. Akable kuma bakula mabi.